bismillah وعلمتم ما idan kunyi metu indi yahudiyanu لم تعلموا qur'ana di hoy aga mai kentu فلا aga آباءكم hawanu mai kentu tawreta di allah faren garitti qur'ana ya ara hoy wonu tudo allah faren qur'anan bate nanti kenwo tawreta di an kun mayatu aga hawanu mayatu aya ga bihindin ya gai asan dengadi awa karna anta famu walma aga mai kenno qutadi me كبران كان دائما الله قوت القرآن مصدق لما معه مصدق لما معه بعدين هو غري أما أنقل لين غاراندي أنقل لي كان تومي هكران دامو دعونا كان قال لي هو يوري أوان كرامون دين أنقل لينا أما هم بيتوا هذا عنا تونو تاي هكران دي عنا تونو كني توما دي kesun na hujan sugindi kama kesu hujan sugindi akhiran ten kama anyi bedam pakare bismillah قل Rasulullah ngotuni dangani Allah ta'ala ayana Qur'ana yang kandi igama ko kenko ni jabuta nan tay latirnde nan di kona kitabin yang kandi Musa kamma itirni ala kitabe ke ma ko ton ko ni ati gama njabi anyi mina ko mutun Allah yana Musa kitabe ke yang kandi bismillah summa darihum kam bal ya rasulullah ni togonunga mamu يلعبون iwas insanga yokuba yekedi itono وهذا yakasanga di ankenda hoko ankenda Allah makinya kebira Musa kallen ko Muhammadun dimindia agaran dimindia ngo garen kutunu ke suni khawdu ni al laib ni ila girni kanan ka gondi hotna tawna baten ke suni khawdu laib ni kara ke stono anki ma wala min ya kan tubi خلاص كم نغم غالنكي بسم الله وهذا هذيك قرآن كتاب كيني كتابيا أنزلناه ودا ينقني مبارك آخرين قبلني دي كقرآن غني مصدق الذي كقرآن نهون تمن داني بين يديه أكوبينو غرا كاني ولتنذر كتاب كيني قرآن كودا أنغون دي أم القرى دبول ما نكان كاي مكة ومن ado yemmeso حولها kinga wodde bumma tatte kebida qur'ana kiri na kenya gongo والذين Allah wa kunni ayeni awwala baitin wudu'a lin-nas lalladhi bi Bakka kombe hana bega sigi kombeya adamare munda kinyen himbe ga o nyantengo na Bakka munyan koten kori kenni mine alkaba kompeke iwa deben jopene moniya kombe parce que agoni alkaba malikan da taga tannagati sine o hawa adama yankayen kane o hawa adama yari siri hananga ila kengara yi kombe be wono kebira kenyani debi hananga ya allati ummul qura debumma kebira debi hana wa man hawla huwa gawatate bila kenni dunasui akoni den wodi nyan kotte attagande amiruha ko tagante sillaki anagane kinni makka alkaba ko nokobe kinna anagane nga chak anga abangen su anyoro amma al-amir wal ghamir jindo silla kinna gane ay kempitino ken gana konte ko kebi humbe wonna ganendi kebi anga o kendo no ko ango ken tate
ande bunyi mundo qifaru nyirini na qabla kanne maga wal madibin kanne maga wal mattaqin kanne maga nanya logon tenga kin Allah farin baane daru ayanda ko laga gongo ti qur'ana ya waman balaga ar akin sere suya be so kendi ko kemirenga debumma ke wurne be su hawan ganye ni makai kumpe hana be ga tage aramare munda kin alkabai ke osu de be ni non kebirenga hare be ga warni kato su qane Allah mi la dangara de Allah sunna qasinyin aha oma hare qihina kata sunwa debundi illa fi ummiha debum po qore hare murano yi anu ñu no xifara anday rini taxen dibi qore abakano yi Allah faran kana ga qi kata besuya ummul qura debum ko hana sum magani no kube kibra kana khini no yi in Allah la danga kenna sunna o sukara yani no nga ken kompansi go sukane maga ken dibi hananga kibra hare be go orni kato sukane abakano yi Allah faran ki kata besuya Allah mi la dan so koy o sukara an bi menyin deben su magani himbiya kombe hana be ga tage osura kengo no kube kebrenga ari no nye kebrenga akikato su o suni makka tatin debe osu o gabwa o gabu Allah hinu jongi jongi me ke mo yadi bismillah والذين yande ku diga musu daru agara gongonden ko ati o man balak ala qur'ana ko yere ala gongonden ya ko gari anta bisharan kon yere mun sawura ku islam ago ayyun qolanyen ajjo pa wakati ne ku diga muya ke wakati laysa thamma mu'minun fayubashiru ko ayanu yang ka wakati mu'minan tano janko ina nyagal ni arjanna ya sawuna ku aya hanano kusu aw gongone ya koni Allah faran kibarande ndangongode angana sawkinga wakati kebe am bakare na kinandu kebe nga manninda kebe nga himbe ga wanda kenne bisharatu an koni ga sawkinga na kere kawara kebe ki wanda e masawuna ndike mewono hina o annake musukoni bismillah والذين adiyem mubinu kunga o tongondini illa garai kunya o tongondini ti qur'ani وهم kun tongondi yemmu kun o tangandini isallum maga Allah na salle kya konni de anda kutisu aw ti tahmu on tay manga salli himminu ga saw qur'ani himminu ga saw la garai o anda karawo wundini kebile nga kun qur'ana diga men batunu koni kunga himminu akhare ga wi sallendi kengole tongunde nta maganta salle nan saw qur'ana manga saw la garayna wa qur'an o kan la garay imbe no kanundi arjanna anga ma saw qur'ana anda tongundi de ngan tongundi ka mangaram pakare to sallendi bismillah ومن يم سميا كنغان تنغوندينتا دينا يمنا اغارا غارين كوتو سوى الله تعالى نندين ان بنيمي نانيام بيتاي أو قال ما كمان دي يمي الى وحينيا كاتينغيا ناني ما هربان وحينا كتا كمان كيانغا كوري مسلم الكذاب يانغا كينيدي اي نانغا سربانا دي نكا امي غانداري ايران كامبو خيرنا سوكما سرسو ومن أرسلن تاتنون دين دا يمنا أكمنغتي واجبين هم ينقندني الله غرقين ينقندي كين مستعدين قيم مكة هون منو يقول لو نشاء لقلنا مثل هذا
andal winge mera law alla faran kalle ke men konni alla gana junubun ko ana dambini katamani atunyomunde musailima arabu nyani anini nalli ay buli sara akenundi na hakrem bosay asondo menda awa asondo tarono asondo nyaare ari buga maka sura be ganda yang Allah faringa ganda kemmugo ay me duran kalle ko nikendi sura be ganda yang Allah faringa anda kemmugo ay me khane kalle ko ni ay natena kampai inna atinaka al-aqaq fasalli rabbika waz'aq inna shani'aka huwa al-ablaq كذا kudi menu awa gelit ganje gentonga museme kaza alqur'ana ngono asura ngono aw hakran den soyindini hakran den soyindini ay awal li hoyni kitabundi awal li kitabundi wala santen ti dura ada qisanundi awa kanten soyni no mosri الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل إنه في خلق الله العظيم كنا أسرة الفيل الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل إنه في خلق الله العظيم والتين والزيتون القارئ أما القارئ كن صوامغا يثير الضحك أو سيئن الله سرنا ada hayan kan Allah faringa na bata ngin suro hilliyatilli awano gonde agri musailima ya Allah fare awani kata muhammadu Allah fare ke halle munyi takandu hillani takande harenga kan Allah farin tida yalli ngaga turnin an kun saunte wa harina okewa to saunte ngaide Allah farin tida ngani aganni harun ganta kala halle nya ga yonkolan kutun Allah fare nda batagen jabi agri muhammadu Allah fare aw kata musailima garanta nyangi ko halle munyen pitinge hoyange po Allah honi ana to ko me maga agra kanu kenda nka Allah garu tigantini Allah kannanu nyakalle ake munyen bingena kenga huwa mushkilatu bala hare munye ko da ke me mu hina Allah fare ndiga mu awdu diga men tabana munyen ni Allah hoy anal woni meda awa to ko kemma anda kanna to himbe maga aro to kange maga nga alla garni ko kalle alla kanna al aqwal lil muttaqin wa kahir islami logo yana luno kahirin nga kumbani halle hilla gar tigande wal aqwal lit taqwa
awgili Allah farin jukunga anta baka qaida nogondi agani harun wanta kala halenya akalli harin ta kala anta logene kem pallinya akalli kujukuno mina lengi kujukuno mina anga Allah fare halise balen sukora anga jukun gabenya famuna di daiman honum bilita o giliti kinyi na nyi kompen no himbe ga wa no gondi o munu kinga kiganda ko doro musaliman garantenye anyime o giliti kembane me juku gabe be ga no gondo kulunda kempo hodi ya ande Allah di farinna ku sere sisa o kanga bana ko sere on kona ya sere ko mbonon ta kuya nan tirni angen saunde ngai o saunde ngai ya anja haren ta kala kem balen ayon kulan ko tunu sisa هذه القاعده nan golli jukkun nogondi nan sehe jukkun nogondi o bataay ka jabu ga yamani digangi lehe goy agani himbe na ken karange ni garante na kuten sembendi Allah bage Allah wi sagondi wallahi bi ga ken kini illa garin Allah kananu yamba na sukuni بسم الله المستهزئون إقاني مكة برسي وطني أغر همبي نيا أوي ميرا وامي نيانا أندل أوي ميرا أي ميرا همبي كو أورا وامي كو نسنا عربني أقباني كم وغد بن أبي مطيء أبو جهل كم وغد مكة يغو نينو قهنا عبد الله بن أبي صرح الله فارن وحي سحانا يغواني كتا سحانا سلامي يعني nga lagari yere tegini ay mira ke diga me meko ga ken kon lagari yana islamiya makka wasayin kane Allah farengo killendi marra zaharan ari atubi qari siro sire gara garen saw Allah na wutu makka tawbire obire asokeri Allah tikundo amako asokeri Allah diga me ngeni ke na Allah diga me asokeri بسم الله ولو ترى يا رسول الله يا نغنغرني برامبي الظالمون كتنيوندانو ابيغا كان سيسا اغرا غارن كتنا سو الله في غمرات angani wari kallen sukaran jigabendi والملائكة kem bagadin nga malikanunga inyande ngoni kitum bamba katiya yangan kataya malikanu iwi katunu iwi yangan katana iwotuni dangani qaraga nyonki burumbugundi اليوم ala katoya ona riga lengi ko dagayani ina ga baraji tuhunga kengani logonta unyangan katayenga on sabu dangani aga gani ken konni na saw Allah kengani tungun tanai nya annabi nyimme nya wahayya wahay munyana katinga ma Allah tikundu akaman karam gompai وكنتم an kunya تستكبرون aga nya aga du qorondini bakal ayanum maka nan ngenta tongoni ni nyimera wa me ajabu ngono Allah faranga na kengari a anyi hi walli himbe go serem buten kutunu ke kamane karante malikanu benu ngawono yo digame be konnada igi katunde be sakai anganda kengari a anyi ho walli awsren kanundini haro ya gante ke wurna kuma nanya ara nyun kinum bugundi katoya naam
malikanu nyeri ya besini nyonki burenge waya nga katana bugu wati ba kahirin ta munda ido Allah ngemude ke sabura nyonki ngo balla baka iwa jako yam bugundini kene kahirin nyonki baken nan koto ayo angana ti islamin ni menta kalle munda koy na am to nyeni nga islamin ko ni haraganta harigina ko ngarinta ko munda ko kallen ko ni kella unyana birenyugo nga anna gamu ko ni kalle ni me gandari alla gara himbe kina illa gara ganda kengari nemaya a ken ko ni anda kengari bane duna wonyana ya ga ngure funga kem pakati aw kallen kanunu aw alla gemalle ma ko kanunu kiya sabun islamin ganyon gimba kenalli ma sere sunta munde mbugudnari be suwa munde ingari man sabura lagara kitene duna yari nin to duna di ngana himbe nya lagara ndar ken kita alla kom qoru ikalle kanum balago awren ki nganda to re ngana himbe nya ngoni kitana yon ka boy kalle ngana jepe ime himbe go ikane lagara ganda ken wari kebire nga duna oy anyani yagala funga jangi dalaire jangi dalindu kanundi ke ngana ya bane kalle wonni inyu gimba ke wonni amma bane ke ken kana kana bane ke wari aywa ken pati aka nyonki ngo malini himbe gen kanino antari ndawari antadu ne bakade kingeri katunden do yangan katanden do kara bugundi rini katoy ondi ga waray waranga wal iyaz billah kenyani annaga undi awa akon dengo di serebe ganda kanu iro Allah ngemalle maw ay Allah kana o ken kam ngemalle maw nyamunda de serebe ka ganda akon ina Allah ngemalle maw Allah yimeda ken kam munda koy basa angana war himbe gan kane Allah maga husre on Allah ngemalle maw kanu Allah yiman ken munda arno ka hukenga serebe ganda war ka kallem pati himbe ge kane hubure nyeni ken kam ndamu den kino de Allah yimeda ken kam munda kana koy arno ksini bismillah wala qad ji'tumuna Allah nati da bokebre nga kallenga nanya wakati kebe inda wundi Allah nati da am kum bay garo kuya urada bani ando an korem mari anda na burem mari anda lemme mari anya golle nga kende de bismillah kama agare ko yimogombe o gara taga awwala ta marra hana nga anga sare mo obede ambega wundi kundunyi sara mo gontu indembe ando durke ma saran kanenga ti hundan tandi an sunnan dinde walla gara ko tan kana kyane giri mo ngade alla ganda suro serebe da nam peto hata ti huran tandi nan situndi bismillah wa taraktum ma hay gara hon su tokono nga awwalina o gara kinkina ga dunadi lemmen tokono na buren tokono wara awarikum maga halli maga palle srego lagara arire mundi na buru agalla tude wa ma nara kebire nga kun tangarindini kapai aga kanjondanum benu agara hankaburungo nanti kunga ina kanjondi agani nanti kunni alla kapalle munga o yagentayde kunni mani alla faringatida agana kubatunu mani sabura iti ma na'buduhum illa liyuqarribuna inda allahi zulfa onti batunu ho sabuda maganta alla fare ino tinton dinia tinto mo siranga kata Allah kebirenga Allah tina mina kari ko yoyde bismillah taqatta alladhi adi ay waqanu sabu akache asu kuti bainakum an kunnaga wa dallama adu agabati honu kunnaga hon su ko manten tununa ndiga an kungani kempanga bulen konni asu dunadi iwo kanyonde londini yan sikki odo Allah naga woni batuken sabuda aywa kebirenga womina
inta yere de o yaxenti ya de kanjonda nanta kahiri Allah gara kanjonde nta bori da lagara angana ke wutu na kello Allah ko musrun iqanu yendi o yi batunu aro wi qanunu imbana dan faro qanu yende batu yenna Allah gati wabtagu ilayhi alwasila ho gan sunye kacce islaminu qaramundu kata Allah de naga ho illa gara qaramundu kata Allah na Allah ko musurun kanu na hango kinga de nan ba Allah ko mo kanu tin Allah gana himbe kanu anna ken kanu ni koni ga atora mo kinga de Allah kanu ti anga ken ko nango torende ngabati enta hoda ma Allah de ko men ga suro mo angara batu kamaneya anta ho nyana ken ko ni ngampa jumbono de nga kanu yendo bati enta bana de Allah ko musuruku kaniniya inta konni de wa inta batuni kamane iqanuye aw husurna da lagara almar'u ma'a man ahabba lagara sire an ka pasire ay angara sire be kanu oti qanuye bina kala kendi ba ni ngi munda kempe ay ira Allah batu mo be anna kemme sire iga lato Allah kutenga mo banna kemme sere kenya ni qanuya angana kenya lagara inda diga no ko ba ngorano de angana konto himbedi an ngorono iqanjo den no gondi ba kanjo den ngo Allah ko musurunda bismillah إن الله تعالى فالق الحب بركي بيغر الله باينا غنيا كو ار himbe ga jongini kenga a har ni ken dallen ko da ona hunje mpayamani yillem punje tigam punje mollom punje sangumem punje aywa yitto qotum punje oni haymani yitin senu oni haymani ogana kempai aywa koni ayaga bundola bismillah inna Allah ta'ala bi agrahi ko ti ayani kamundo munyen kamanga ayani tagandana nga na Allah halan ko da tiki Allah de ayani huncan gabbo gondana nga aro tamar qotti ayana ken gabbo gono يخرج الحي akinya na ngarin tembagandini من o الميت karantendi mani karantenni giden karantenni ina bugu adamare min ngarin tendi ado kampi ho ngarin tendi ومخرج الميت ayana hurem buguni من الحي baka ngarin tendi kempo karante be hayke mani karante ke ana lemme bugundadi gide karante ke ana tollam bugundadi ana islamin bugu kahirindi a ngarnte bugu hurendi islamin na kahirin sara hurem bugu ngarntendi bismillah ذلكم kebrenga himbe go kenyana kenya الله tonte Allah فأنا kammo goni sa ينفقون har siga waga yillana bakka ki maga na tanabatu ay qurain kamade ibla bori be ga waga maga andi sene bin qibaren na kiyama lelun den qibaren na kiyama gare do hanke aranta tamaro qotti angana ti tanate ko tanda sinu angana to duma akante an kawanta ko tunje Allah be go ken kayoni na senen bugadi ken lawde angana to duma Allah da herin go hana ko adamare mu an anda kullai aw senu no hane senu no hane ken balanga natu an qotin na an anda dan qotin na buni
on kebre ke sene sire to harbante karabini ni wono angana tamaro qotilladi wuroni na nguyadi soba ngana yankati jimulenga na tihi bidunya la wasin ora tini liu cikante or kenyandiga o ho tipi akantin anyi mi ganda karana hay anta ho walladi mi alla warna karati seninga bismillah ki alla yani soban qurayim bo gondananga kini kabako ngade angana bula hajiringa bite gilli bite ngawari anya gawa qurayim worni honne an sigin denga ndu walli anta mo tay anna toy anan kane wal honne anna toy kame metre anya ga hobbi yugoni wa ya gareni wa dabani wa antatu anna toy honne kiyema bugude an yugondo ya garen tunu an daban tunu an atun daban dambe be gani kona kembo gono ken quray wa allah bismillah وجائل الليل akin wuronya ngundananga سكنا sabati wakati nga والشمس akin na kiyenya والقمر ado qasonya حسبانا jatendi hoy akin na kinyoda ذلك ya yara kubeko تقدير kiyana العزيز azizu yugodarindenga العليم alimu gani alla be ga honsunnini aga honsutu awa kena jatenya de takdir quray kenta kusana lina li jogo kama la aworni honne wuro mun day kene bide ganda kusana li jogo kama gudali ay aworni honne kiyen no qaso yana kinoi wuron kinoi anna sabati wurondi na kiyen tuma ya bugundenya yana kinkini sakana kibra kuni nema nuwa awajate no kam wa alla la ni yango tuni ta yaka an anda qurayn kuti mo gompay na rollo mo gompay ajib bismillah وهو الذي akin yani kamaninga أنشأكم iga ta kana kibi bani na go akin yani kamaninga أنشأكم من نفس ja'ala an-nujuma وهو الذي akin yani kamaninga جعل النجوم ada sanunya lakum anku adamare mu dangani litahtadu kudawana kande biha ti sanunga fi dhulumatil sillam barri bitan binnundi wal bahri ado sawa hangen bitan binnundi قد فصلنا الآيات ora ayanu walangala لقوم alla bani na gullani siru dangani ya alamuna kunga watu tuana de sire be gatu Allah subhanahu wa ta'ala nuku gabe wa Allah maga an ga ne sellanga asusun kulle an ga haini manyaren kampa kamun da tu senyadi kiyendi himenu go terneno tagman jongi ma tintinga nundo ne ki hamni awa aro agidi manda sema uronde ga sane ndi buranga la de ke debe o an wotle munu ke sane an yara ke debe an wura an ka sane walla anta indi honne nga walla no gendi honne no kunyu nun kauna suddiga an nga hayni manya ren kampa kamunda tudu diga nya kama kiyendi yo diga ran binya ga bondi ni ti senganu ado yiti gilu me uronde ga sane sabe jenga ke mori angana lato debunga angana bange suhai kamunda tuti mandiji kiyendi ango gollini ti kiyembura akenwa
awurondi ga digaran tuin timaniya sanu kena ga himbe ga watu ke wona hinati ke mo waski bismillah وهو الذي Allah yani kamaninga أنشأكم ada angu nyimme taga injoppa baka nyonkini nyonki bane adam har ko ma hawa buga yadi فمستقر kebiren honu wankundi adamare mu taga honu kungo sabatini lenkandi ومستودع honu wono ka kun karhantengo har sahabun koron qotundi yani be sumari hina goy honu wono kuma sare hina honu wono kungo hawe nyimme maga hina ime aga suka mande aga be ga were aro himminu go nogondi imminu go hawendi Allah ya na ga su taga wa su go yugo bane adi nyonki bane bismillah قد فصلنا لا wa igara ayanu ngala ni bangande seru dangani ngo famini de famana kiyenna hinatay konto ko halle himbe go qurayndi ma himbe ga mari beso kedi o subu go yugo bane adi adamare musu kenni kaba koy de e yugo bane le mu inta qaba inta nyoro indara me ingila me in quranta me inda no qubane anga diga no ko angara bu ho kamano isi kanun da bana kenni ka hide bismillah وهو الذي akin yani kamaninga أنزل معه araji yankanni bakka tabullenni فأخرجنا o النبات haygara honne besu sene mbugunni tikenji ay honsu jingina senu ni honsu jibe ga buta bullendi kona bugunni Allah kona senu ni Allah khadran فأخرجنا خضرا ora aywa awa sene qalle onakin funtindi منه baka funti honga نخرج حبا wonare hunje mbugunni ken sene qalleya متراكبا hunje be ga setunu me kamundi ومن النخل agilli tamaron ka من تلئها ken ka ganda senu wana jombonu mbugundi gilli ayingiyenga دانية jombonu benu gan tinta me na jombon pai ngana jogorem pai jogore hunche na bugay maga setu me kama na yillen to lanem pai asenu kota na lemun da karaga mo to daga ma dambu senegerde Allah ya ken qoroni angura tendi kota su anta baka qoro sero anta qoro mo to aw silingen to ni siza ko sugonda walladi ira goro ngara isun undenya ni ange ngono kota su anta baka sera hunche nare bugu jogorenga maga setu me kama anan tamarontihi ana qoro ana fugu ana jombo mbundi ana lemme mbundi jombo bane su lemme ngabene jombo nu wari tankara e kilo kitene jombo bane tamaro kombo bane bismillah وجنات ona senundi tijike ya na komponu kai من أعناب ina bon na gonunga zeytunun na gonunga rummanun na gonunga مشتبها kubi hayga kanda i darun nan qaba وغير ire munta qaba متشابه de انظروا e mukhatibu diga ngo ko nan kumbe da ka hayni de إلى ثمره kata yi telle menga إذا أثمر andai limunu wakati be lem pana be go bangene fuge ngo bakka na nyire lemisane ngo bakka wure angene kempa bani وينئه nan diga kata bira kebe aga o moyni ko gabe kundo me na de fuge ke go bakka na nyire lemisane ngo bakka angani ha mana wo korno honni yitendambe be gani mangara famu haygara kelle men bugundi ke ana qor na wutu kenga nalli kata qogo yenga nalli moyenga a kaba ko gabo kendi de bismillah إن kay الآيات hikame o في ku ذلك kompono ni لقوم seru dangani yuminu wana kunga o tondi anganda ku haytam pakre ni me anga tunu alla gati angana karewa ngundini anga tunu ke parce que kesu hayga bugo moni de hunche kante hunche karante asubu kenyadi himbe kara abu kenyadi so
bismillah وجعلوا الجن ndi Allah subhanahu wa ta'ala arawtu da ke ba gariban na unko ari dallun won kono da arawtu hunce be ogo brenay o tamaro be ogo brenay nahabe oga wadi soban quraye wuron amaga faguye kiyen nyimmi ado kiyen ado qaso nyimmi sanun naha na la koda kamme ari mogo andari ago himbe sorno o ko na hanari na kin koda sohon punchu mogo na golle mu mogo amoy mogo ke sunne manye iya na nyoda bismillah وجعلوا الجن ngatina ngaw kesui hilla kapanu ira jinna nganya شركاء kapallemu ya لله Allah dangani وخلقهم aywa man sauda ila kunya maryam batu bori batu yendi Allah kana jinnan taga de imbe taga hon kan tanya na kamane de taga hon taga ndana akini kamane bismillah وخرقوا بنين aw hilla kapanu ila lenyugu garem bogo له Allah dangani وبنات aru lenyagaru بغير علم nani atwa gunta ila koti dubane ay ozeru ni Allah renyugunga adu Isa malikanu ni Allah renyagarunga adu jinnanu subhanahu sennahu Allah dangani an وتعالى senunta lembiya angure wutunta kinga أما baka ho sumagandini illa kapanu ngara mangutu takinga illa kapanu ngom mangutu ho kon Allah da Allah nguruginta kenda an senunta kenda uruginta gon timmay ngada adu senna gon timmay kebiyan koni badiya samawati kampatun tagayin jo pandana nyani والأرض arunyen tagayin jo pandana nyani ami me warno kuna serede kinyen to Allah أن am woni يكون ولد lemme ganyana Allah dangani ولم تكن nani صاحبة yag yakenda له adangani kinyen kammo angati lemme ngama kuna yakinga kinna ngutu tanga kata hakhire nyimi am pakarena kempayde bismillah وخلق كل kebirenga شيء Allah ni koyi Allah na kammo Allah hinchane nyeni atagandi honsuya وهو honsu ara tagani be lemmen dama ara honsu taga kendi honsu ni taga honyi kinna kendi tagandana ni taga honta batini tagandana nyaw batini Allah ta'ala alimun ayani tuwananga كل شيء ayana tuwananga ti honsu ko homantenga ذلكم kebirenga kunyangundana himbeni gara huncembo na hurem bugundi ngarintendi na tamar qotembo na soban qurain kinagai na gamuni na sanen kinagai na qason kinagai na gamuni kiyen kinagai na uron kinagai na jin kinagai na funtinde nyagada aga kunyangundana aga makento kinya tonte Allah ربكم kiana aga qorondi tinema ago nema sudi kebirenga kiana aga qorondi tay لا إله kebirenga tungu bati tunganta de إلا هو make خالق كل شيء ayani tagandana nga honsu da honsu فاعبدوه kebida kharake bani nawde abani honsu tagaho khalaqa kull shay abani ana khaliqun kebirenga ke Allah وكيل akinyani besana nga على كل شيء honsu ayana honsu tangana honsu wo fi wakalatihi abesi ngondi aw gemanda nasrenya wakilunga ulani ewa ndin kan pimbe sanga ndin dange bitigi himbe sanga ndin sogem pimbe sanga ndin dange te himbe sanga ewa ndange qobo hondambe bega yimma anda kem ndanya kem wakilunga naam kem gem majazan wa fil haqiqa wa huwa ala kulli shay'in wakil yani himbinu wo kenyana ko ke manan famu mo gosir hinga be nanda an sawra on serenyugo an sawndengai anna hoygo be sidikenga kenga wo ken surondi ni mogobe na nyan sagonga mogobe adu kinna landa de Allah ya gara kanda haqiqatan kebire ikani kenga an ponungo kemma mogobe an sawndenga wayde
kebire ikyani wakilunga andu to ke maga anduna ada Allah gara an dina an jonko ya to ke maga an ga wan pinki ni ke mo be nan daga na ya mo be langa sangadi akini ke kunu ngamani ke wa suro ni na ngen sa ko ke an kontono la Allah to wani wakil jinna mpiti kamane jinna ni tagahunye sire sugara jinna mbatu kamane ya anni kahirinye ngunantagu sire suga ngunondi anni kahirinye yugo nanga wa yagare nanga wa anni kahirinye sire su ma kampe sallenga ma kampe sumenga anni hilla kapana nyai anni kahirinye sire su gawadi anda karana togadi aworno jahannaba di aw duminadi har islam nu anda salam haranga naro islam nu qabrun kadi basa iho gabe mu guntenya ni serenta galama inda kara islam nu salliniya ini buru i qabrun kanga antar bane sornanda har bane islam nun kanda tuqa i wajibin yani maka salli munantenga i wajibin yani amma ka buru islam nun qabrun kanga i wajibin yani anda tui hulani wo ngunondi akara kama islam nun maka sallai amma karo islam nun qabrun kanga honuna tirndenya ti yalli taro angane ngunondi tangurri mo wala ngurri mabono an islami me jango wurdi ngunantem be islami me jango wurdi wurdi nga hidurambi wurdi ni islama gon kare hinyu wa islama gon bando nyani serentanya na karle mai na to ambi islami ade islami nya na karle ma ngunantem be islami me janko anaya karle mai an gani ngunantenga an silama ko nya ya gabu ndina tubi kata allai anan bugu ngunondi kebirenga anna wurrin pinga ya ga mundu an ganya ngunantenga bane ananya anda salle sunya anda sume sunya anda batiye sunya asubono ba hilaka pinya ni retege ni islamin ko ni ga bugu Allah bati an gara kahira unda bari bane an golle qasen subono yugonda yanga anya kusu yakun kuti yagarenda yanga antankina ya wikari anda yampi abono angara sallu do sume benya subono anga sage kata Allah kebira Allah joppa kare maniya zero golle buri nyangam bureni a golle buri nyanga nan kasturande ken kanam pasu ken kanam bonda golle buri ngane sey wo ngunondi ken ho buri qore de nga serebe wo ngunon danga suturni an ka hanam bonon dangu nan denyime ken gonda nya bati lunge ga ndai arabu gundi koye ga ndai abuga ken an genga bila golle buri nyanga na ari suturanda na aswambada angara to hulani wadi Allah kallen kada anna Allah faren kallen kada annan kiye sire agar himbi go me famu ma suturde antak mana dema de antak mana dema ade manden ne anna heri himbi go bakadi Allah ga magi muni sawawai anda kara kama aywa ako islamin da kuma katada de amma bugu mani sabura. Ini du tore be yana nan diga sallai ani bugu kanya
ma anta ko min diga na sallai na to en tatu to junubu ay junubu ntiya anta bana sorna ken kada nganda ngolle ngara golle be an hanga wadi tan diga salli ke ya ja kahirin in annaro ko nido ken naka en balle ay ndar bana sorna hali duna islamin su gana sallan anta bana sorna sire ma awri yongola ne sire ma buwa sirunga nda karainda sallinga awo surunda la islam nun kaburun woro an andaro na yanne kahira andar baani sornanda bismillah لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار كون الله يكمنا ما أنكتو دا أتا يعني كمندو ينجو باندانا ناني مثاله أني مني يا هون ستغاندانا يعني أني مني يا هون ستوانا يعني كبرنا أني مني يا أياني هون سبيسانا أني مني غري أتنغلون تا الله تعالى لغني وهو الله تعالى يدرك أيانا الأبصار نغلون لغني يعني يا أنت الله واللي كوي يا أندو يا غم الله يا غنا كم من نيري نوتقدنا دي أما الله خرا مؤمن الله واللي لا خرا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الله في القرآن كده يا غلق والله خرا كني من تني دي ناس أبونا هين دانو كنيا ويا كتا إكمانا الله فرن قطودا ati aga worne aga kamangari koy aga kaso ngalli mogobe tamundo nagato ken kota yani meliri entadi kaso tamundo nagato ona kaso ngoni koyme on dambu metandi ken kota ngoni ken tadi de anga wankara anga walli ango no kono khanya ga Allah anga tona Allah be bana nawo Allah wa minna ayi an genda wal nan to de anna gullem batinya wal nan to de la garasa minu ga sagai nan ta wono abani yani na sagon da bari kibrenga la gara kunga wali amma kahirin ko ne kenta Allah wali dunari anda wali la gara وكين السنة دونغونم بقرلا أما المعتزلة من قال لا السنة والمرجئة والخوارج أي كنت الله تولي أن تولي دونا دي كم مغا أن تولي لا غدا نمي وإن أصحاب يكون يرو آية كيسلا آية أنا نغلوني كما نغلي كما نتولي ina aya bani ke walla minna aya be ga to walli ar Allah farenga ta walli ne ngalla minna to kinyo kenti ma bismillah قد جاءكم بصائر وهو الله تعالى اللطيف أيان موين تنقنا الخبير أيان ينقنا الله سبحانه وتعالى أتغورين واني اللطيف غورين واني كنا الله سبحانه وتعالى أمو مونتني أمو موين سابدا نيهوني أوا أهنيلو قنتني بسم الله
قد جاءكم بصائر abati awadalli kullu li ankunga ربكم illa kaman ngade basiratun yani noro nyugo yani gundo noro nyani allan tuwa kan wujo pene kinye kenya worni serenga hina kinda mu allah tu bismillah فمن yemme be أبصر anda kengari aga tongondi فلنفسه anga nyimeda ambara jenda naha ومن yemme be ga عمي anda hinkikeya فعليها kebirenga awi yimme kamade وما antora أنا ngange mawla mini maya itangi ndanai aga kamade ngene gongondana ni ونصرف الآيات Allah maga ina kome sondo menya na ngarindenga himbe tongungani ana tintai ina ngarindi himbe gani bataranga ana latai kebirenga aga suranda alhamdulillah anna Allah tiga yalla ganda surula aga kitan kamaga titile muntagunga anta walide arno kisken harun qallen mane kinyandinde bismillah ونصرف الآيات ngalu أما رؤية القلوب العارفين له في الدنيا بمعنى شهود القلب له في كل شيء وهو جائز يا أنت الله والدنا دي نعم سنة دونغرا كم غو بكني تونا أما الله توانو صندمنا الله والدنا دي يوالك ورين منيا يصندمنا شيد الله دعاني دنا دي كم جمده Allah tuwanu ngo himbe munda yime igo himbe mundu Allah maga kempa kenye Allah tuwanu isondo munna shede Allah idunadi ina kenya munda wa kenwo kisena kana anilina ma'al ahbabi ru'yataka allati ilayha qulubul awliya'i tusari'u khura kita adi okudo kananu okudo angallen kita kappa kananu angallebe alla wolinun sondo mengo kinyengunu kata ke mundiyenga alla ranyokuda kemmo wani ka komengo kuini alla konkondi nkui alla ngana nyana e kesuro nyaaren sagay ni me yagalleme ken sago Allah inin to dunari ay ken tanyana Allah ko mun sundumi aw himbe walli ya woni men takini me ya wonda ke me walli qulubul arifin laha uyunun yara ma tara ma la yarahu an-naziruna Allah tuanu sundumu aga kebe walli yaren painda nun yaren da kemme walli wa ajnahatun tatiru bighayri rishin ila malakuti rabbil alamin fi riwaya ila ma'amuri rabbil alamin kampu wi mai wo company dai ay kampe yindenti yade i woda no ko alla gari yamar nunga walma wo company Allah maranden nogondi bismillah فنصرف الآيات okutunga mu ayanu nyillagillana kemo goyadi وليقولوا usabura ina takasitai Allah garo de makkan ko ngoti ni kafirin ku درست kende anda ke qara dere aran guddigan kannu ara ku qara kitabi dangi donyadi kempalla ga maku qara makutunu نعم يقرأ كينك كوني كوي الله غرو ني كين كوني انما يعلمه بشر تي قرامون واني بسم الله ولنبينه adu oda kunya koda ona bangani seru dangani himenu ga watu wa gara kubenu koni aworni banga seru da nan to kunyeni
wala kamum mo be ko na unem mo be ko na kambi hono mo be ko lengi atu inde dankun suma gade himmenu ga watu awarni bangi kunda bismillah ya rasulullah angennahum batu igara kem parena ko katangenga illan kamanga de qur'ana ke tokida bati ya rasulullah la ilaha ken woni maniya nandi tongu badi tungkanta maganta allah tokido kembate annam balli baka hilla kapanu wa tokido kembate walau sha allah ke jongoy koy allah fare wida awdo koy wala yumatun bagari la hala burenko kafirunuku ni hare kutayenko awalla haren butamurana dumi ammo ke kamma magi jati magam palle hayya ishendi golle walau sha Allah Allah ganna kanu ma ashraku ima hilla kapide wama ja'alna omanya tangindanai ikammade ankeni gungondana nyi wama anta anke manya tibbe sanai ikammade tangina kinide an kallini mani akinyandindi ya kina golle aha akutena Allah ma haqiqa nyande walau sha Allah ma ashraku illa kapege inta kamana hukaho Allah na Allah naqina nyade ay Allah ngora komena naqina kuta Allah ngora komena naqina hukai anga golle be nyana Allah qosey illa kapena ho gorenga Allah haygati ammi ke naqina nyade alungi da inange nyakundo ira nyakundo ambe ka gratu bane na sagonya an ga yuga ko hede alun Allah da inange nyakundo wara nyakundo ni Allah ga nasruda ken ha ganya de kukoni Allah farenda ke wakati nga daiman awarni serenga birenu kini anga jamam po gabe ngalli ikapa hobure samuntaw o kapadi sentanda kem pakati de kibira an ko ayano ngi gollini Allah farenda sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul amra la tastati'una raddah فاصبروا حتى يكون الله ولا يغيره هي يوم كلابو مسيبنياني هي سري هي الله قسينياني سنتان دا دبرن تان دا نانيونتو كم بقدي تاغان صبري الله كمسو أنا كينيا أكم با الله يمورني أيلا بكانو بسم الله لا تسبوا الذين يا سيدي أنقلنا ما أيوا يمون دغامبروني كا يدعون إيغاو كم باتنو قل الله تنايري كما كينيري كاهر نغو همبنو تنباتنو كبا الله ما يغو همبنو باتنو الله يمتغنو أباهو كيدا سلامنو خريطغنو فيسب الله wani sabuda ina kusa gara Allah ka tambo tugoyinga nani intatu kinya sawoni iqallege ma hokada ke mogori bismillah zayyana adi okusura magani kadhalika ke mo yani jama sudangani gullunga khairin dun kono iqallege yani ya ngure husrenga arno kahiya bonen dun konun ga ime wa kalligani husrenga kinya sawni an le gawndi inga taga dangani ba ke wakatin dani ayan yugo yanka allati innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam ankum makkan ko kafirun ko agan kun yimminu ada ga batu ho Allah tanai aga to nyani jahannaba suwa a ke ganya sa islamun bori kain denga bo kahirun ngaram men ngalle dabari makka ke birenga ke higo mobe
iganda o borinun ka o yimmina Allah ka inda himbe ko borinun da o yimmina men ko i Allah da hontanya na Allah halide kebiran ke Allah hay gara aya nyan kan na ko islaminun da aywa lengi dangi halle kamari borinun kare kem palle igem dengare tanga borinun ka yimmi Allah ka ni tambon to wadiginga ama jigiyere intatu kebirenga sawe impiti wakati su na diga mun ko koni bori mani bono dai ayam bon tahonsi an kabana kai an kabana mbiri an kabana adukatu an kabana suhe nga islami nga to kono hoygo sabura hontu imbali ngane kemme koni Allah da nga to kono ken sabura kenda nga munda anga darno kembe ay Allah kanu inda daron ta kunyen angen tangu Allah munda himbe ko mena sabu hogo kon Allah da on kempo nyana anda Allah munda kemme nyaw konni jukunten suda ho daron ta nga amma na to Allah na la walla akomo surunga Allah on ta ngo himbe no maga kibiran hoygon wari ma ken kida ngane ken kida ampo dare ke wa me ko nada kem mo bani yani gare hoygon wadi isondo me ari famu yem makni am ken ada famu yega na ken ki jondi kenni tallanji dini kafira wonye ani tallanji ni nakar na yedare kebirenga himbe go gemmetiya ya karen pakati kenkida Allah faring mitini khara sirun masala lemma goti ha karen pakenga hadisun nas ala qadri uqulihim anga digame be konni anga konni himbe nula Allah wa qarawni kan qur'ana tuna wajinde nya bil mau'izatil hasana wajinde sire min go andi gamen terngana ango himbe konida be suri ise mo wadi bo kenyeni i hakrem pakke kenyo na sabu na siren kri na tintondi na famundi andai mo be ko tabe ago himbe riga na ago himbe famu na ken konada ngo jukun go tokini me ken mo yadi asu konne anta be sokili ay awina sabu hono wallato nganya ande bire nyona hono ngono nyaana salama gondi gili Allah faran kindi e enta hono lato ndini aw hono bugundi ni wala men go kara koy kimbaka nyille mbakati hono lato aranya kungorniro hono buguyime kensu men worni aganta sorno ko nen kana halanga ko ni Abu Talib kallenga kinye ayani kirsenga Quraysh di on diga kata o kirsenga kata blaga kara aywa awa khayugo Abdullah remme wodo Muhammad ay aywa ana digamera tarondi basa asagamu kuyi aken kara halle on dari Muhammadu kari arabun ngotini ja haba tugune yayi irana ka ni kata blaga kara ana digamera tarondi o gani himbe to ka kenda aga ntayre on da to Muhammadu rade igemu kedi iri mo on surondi Abu Sufyan wadi Abu Jahal wadi Nadr wadi Umayya wadi Uqbat wadi Amr ibn As wadi Aswad wadi ji Abu Talib oranga anyani o kirsenga anyani o yummankinga Muhammadu aro toro de aro borenun toro kebirenga o amundan na kiri annan sihada amma hoko borenunda
o wa qadi kamanen to ko on ta ko nada abu talbi an Allah faran kare Allah farelli ati ku hayan sirunye an pawa tunin lemunye ne Allah faran di ina mani mundan na kenya itori mengan himbe anno tokono o wan tokono anno kamanun tokono o wan kaman tokono abu talib ati muhammad awa atan seru itelemu de tokono nan tokono ati manyi ganda de kebirenga nga mundam ma anan dunga diga telemu ndaw ya Allah farendi da karen kibari ngi ganda dunga ki wona me hayna me tokono ngaw digambane pe ko nagada digambane pe digamu hilede aganda ko ni bane arabun so nyana ga hoy arabu kan ko ni mbalin so ma yang kana gada besu sagallen kina gai naga juban baka abu jahali ati kiliman bane nkuna tampa wai angana ko odumi haranga di kilimanu tamme digambane be go besu nyana ko hoy sagalle worni kino guyi aginda amba wa abdullahi naga haranga di diga mutammi o kenyana daiman kuma buren koni ya gana juba haka nyeta nan yakka nan ge juba nan pagu akoda kenni mani Allah farende agotni la ilaha illallah kelma bane la ilaha illallah ibara ikoro ma wurarandi Allah yikoro mo konni ka annahum humurun farrat min qaswara ibundi abu talima irro kilibane madgaro kilibane komi gundum parun jamanga na jarende ngari iso e dum no mo bede biya ke mo kadiga fasbiru ala alihatikum ibiya kaneni ken kama bo aka le kama de katwa bornun kama abu talib di himbe mo be Allah fare kema lungina de ko tanako tim patune awa himbe go ho tanako ne himbe ga la ilaha illallah ya kem pitingay de serebe go tana konni serunda ndi khara keko himbe ga la ilaha illallah ya kem pitingay de hari ido kiyenga ndari na sagin digrendi la ilaha illallah tan ngende ken konni de tike birenga anno borinun togono ma himbe ga wanga la borinun kaindenga ona yimeka e kona wala Allah ga na himbe ko harana kenya konni ngana ke hay wadu islam on tanu kudi nga hora on timandengi di asamu nginga hulani karahalle an kuni tora kenya jaja hora gondi angana himbe to serenga rintenda haranda karana kona to ken hora ko islam no hebad la jaja hora gondi angana himbe to serenga rintenda anda kara anna ngana to ken hora anga ma to no iga kanu himbe ken ko ne de jaja anyi kanna hulaniya kina ngara ke to no aya ande gilla ga karanda ya yani adaron ta mo yamma akanu yemmo yandi anyi kanna ya seren kana seren kanuno ana daro aru kanin daban ibra hora o hiti angara himbe to serengar ndenda akra halanna ken dabari kembi hora o kinga kuini amma ken kamane munda adaron dawo may amma
anyi kanaya Allah faranka bariye be ga wa maga sawe be ga wadi aw ken kana ko inan tremenden ta Allah pin kon Allah bari na ngon tremenden ta kenni ay tremenden ta kenni Allah bari na o ngo tremenden ta kenni a ken ko ni aga ti mo a ken anda suru ni be ale ken nanya parce que ikunta hotu ya ga ta hoyi himbe gan kora kienga agan taunta kienga ken sauda haragaro kienga ndare na sagin de grendi himbe go hotana ko himbe la ilaha illallah ya kebitinge ntanya e inna man ko nara ta kana kenya to ge megen himbe la ilaha illallah ya ntan aw tuina la ilaha illallah ay megara ko mo be digame mako himbe gan pasai la ilaha illallah Allah ga naro sirri war jagandi ma ho to ganda de anna na galen sitida ko ninga mo siri bismillah ثم مرجعهم كم بالي ساجد نغرانغا إلى ربهم كاتاي كمانغا فينبئهم اني خباري جهون كانوا يغنيا يغاو كنغولي وأقسموا ادي مكه كافرين كنا جاء الله تعالى يكون ينكم بانسو كماندنغا إن جاءتهم eti wallahi ayan dari kunga igra ayan bi mundamma ikuna sikenga ndanya ko ina safa marwanu ni sutande bakano na kange mbugundi na munyeke yurubandi insogo jinna mbugadi a kundi menu ikuna parce que kama me khari makka qurayshinu ba ko sura makka odi makka sura nyani ho gabe wuru Allah farendi naga a kunjabun kinni qurayshi ti muhammadu anke nga konni ti musa do ko nyamaga anda giden katutai jinya ngo baka tamudo hillo anti isa ani hurenga rendini kebrenga aywa o hay garanga aywa kebrenga anda gamundi an kana hoy gonya sa ogo saka himbe nan to ngondi alla farenti aga na mani munda o wa munda safa gide kenya kanginga o kirsu benu ga kara anni yugonu mundi ona tirni yalla ngara himbe ko lagaran pindi to ngeni wa magarengeni anna malikanun koyoya in sheda anda nanti anni Allah harenyi qur'ani Allah kitabini Allah farendi yallinga na kenya ago sakinga wa itiyaho o kunati Allah angana kenya o ambatu osu awa islaminu nyugon qati Allah fare ke bidenga kinga na katanya na kenna lo kurare wala osurungo yimbendi nda karakede o watu o saguntenge kibrenga herenya kenna nyade Allah farengiri aw Allah nyagana ko konunde kuya malikanta da basindari Allah tinna kanda mahulamin angara himbe mundu aw jopene sisa gide ke so nyana kanginga safa gide ke aw jopene kinga ngai gama saranga nan to ngondi o yanga katana de kinni gella daga kairunu ngana to hoy wonya andanya o sakai andanya gama sakai o halakin de ginago duga ne kenga walla ka woni to ko ke mogodi tuba nan tubi atubi ko tanga ndakini himbe go balla yimega annalu Allah mo be ana kana kallenya ke mogodi Allah tinna antirni annan sagongutu in kusaga karai ga madunge ayo ati kebirenga on to go mo kedi himbe kallen ko tanga ke Allah ma kennaro bismillah wa aqsamu wa makan kunkuna ti Allah ikuna yang kampansu ya ti wallahi aya gandari kunwe gar himbe mundu ti mi ga tongondi tay na
قل an wotini dangani إنما ayanu الآيات koni عند ana الله Allah ma de andallu ngada mo be awaritini kem mo ni ngini gongonda na nyede وما an يشعركم himbe ko nagada de man nan kuntu indini أنها nanti aya ke إذا جاءت andari لا idda to يؤمنون ndini de an gumbe nu kata nya sahaban ta surunya ni aywa ngaga tirne yalla an ku ngatu nanti aya ke gandari woto ngini na o kentu anta kentu de Allah katinda